Me a me nua baako. Me friend me nua. Onua ni bia ye. Hey nua. Asahene bibia boko. Boko. You see the Osahene the waje. Oh, Captain, waje. In fact, Mobian country wa me dem catch you. Manage the oil no. If you say amanyosem no enye yen kasanko a se amanyosem entimi an translate anko nipa omudi echi no abrabo mu a me hunu sa amanyosem no e useless venture ense se ko bi ade ne ho hye enti se obi ko into politics a obi a wo kwan ofa so okọ obi so opeso ye popular eno nti no demonstration bi ano de ne ho agim se de be ya nkrofo bebre be ka ne ho asem obi nso se opese omanfo no ani gye ne ho nti omo welfare ebe ne concern akwai se ofurudua ofirisi a wasi ofa ho si a wasi baba akonso wo ho na mbetimi abu nti se ode omanfo no ebe si enimu se omo welfare eno ne ye concern eno nti ne o enter politics a me peno chan obi a opeso oye popular na no nti demonstration ya kire Wontumi ne wakwagie enimu agina ne chese o kasa ne nkrofo ahunu no ne ya to abama no wo de ne miedu eto nsane ani a manage wo de na wo ye ne ho nti pese me bo that's it me koso enya bambu oya me o da bi se abambu de ewo ho Captain we Kristo ni Yesu Kristo ya adwen kwa no wo si ni tirimu po se oba beje bye edru temo a o twa na ni ano o sun ya o ka kire Samaria se Samaria fo ma munsum ho ne mama no Bible commentary na kire se oba na osa ne bayade no ono ne bedi adanse eti a Kristo yede ne to mpanifo nanim ne yepadanse die eno oba ne baye se amrado abranti no ogina wanim ne se wanhwe yi a obetimi adane nipa e wa ha nyina adwen ama atiawo na nim no me ba ne wawu kura no obesa ne yade ti oye ne papa no de adane kwa du bo no eno ne dia bambuo ne ba no e ma Yesu sun ti se Yesu mpo a ne adwane ne firi soro no usun ya wanhwe ya ode ne betimi ya bambuo ti me de kan we di a shode na wakoso aye ma waba mu mukura me da so the friend justice Yeboah me nyante will comment on Wontumi case do sa ni mam yinu e Wontumi asem no Captain da ne di Wontumi ko no me di osase ye me mobo da na o free court bae no Captain so obi a onim Wontumi na o hwe Wontumi animu a uhunu se ne kra no okra na otini padi ne free mu but boni na wadi no enye mobo wo hwe boni ne ho a ontimi nye mobo because Captain yetna see da be no wote yese me de menyi ye but mani di amanyosem achi no etwa mu mfihie aduonunum mente da se ese kuro bi ye frɛ ne Sama boy ensu atɔ ama kuro ni nyina asam meje enti wo hwe boni odi ye ne de a ontimi nye mobo but wo hwe kwan ya boni ne fa so a wotimi ho se ye de na ye twam dwan Captain identity de Wontumi aye twam dwan hwe when we say Minister Abujinapo ebro beka asa contaminating eye illegal mining no why the clear president there me person crofo twe omo adwen gina so ne say abronya nso beka say enipa bi di party na brobra no mo power no na sa nipa ne kokoje forester almost say higher presidency forest
into oko baby te se samra boya ɛhɔ de no mo se na na adodan kwa akufu ado tum form agudie ni bi but obi anhia na na ado ho into wo hwɛ tumi a sasɛm a mpanifo sasɛm a adanse ni ho no yɛtwa sɛm na bi de adanse into wo hwɛ tumi bi a na abɛwura Wontumi mu na de no wɔyɛ aso wɔmfa obi a nyɛ hwe na minister ɔmampani nim sɛ na ni nhwɛ baabi a into wafo obi ɔbɛhwɛ ɔman ne form agudie ne yɛn nsa ase so ɛde ɛhɔ ahyɛ ne nsa wɔse Wontumi ɛyɛ illegal mining. President Kokosia Catholic Bishop Conference na chairman that time Kenasigbe ya no nso ani di galamse nsɛmsɛm na chi no ɛde asɛm ne baayɛ a wɔso ɔka kyerɛ no pɔ sɛ ɔno as a president no Wontumi nyɛ bɔne bia akontaman ne nyɛ bɔne akontaman ne nso nyɛ bɔne bia wa contradicting the minister na ɔde saa ahyeɛ no ahwɛ ne nsa sɛ ɔnhwɛ hɔ ma no wa contradicting no ɛno ne nkurɔfoɔ keka nsɛm ne bomu a na ɛya kɔyɛ no korɛ sɛ ɛne yɛ saa deɛ a ne yɛ atwa baabi sɛ hɔ yɛ ɔmampani presidency mining site no ne kyerɛ sɛ ɛyɛ no korɛ yɛwie yɛyi hwan na ɛkɔm na nka mepɛ sɛ Wontumi tumi frɛ ɔmampani dadaa na na adodanko akufo ado sɛ ɔmmɛdi adanseɛ because menti aseɛ sɛ wɔpa dansefoɔ na obi a ɔsan wɔ ti wɔ hɔ na Wontumi mfrɛ no sɛ ɔmmɛdi adanseɛ ma wo tinka Wontumi mfrɛ na na so ɔfrɛ na na do because ɔno ne danseni a onim sɛ Wontumi ɛnyɛ bɔne abrant mrekuduka ya yɛde galamsey afɔrɛfɔrɛ no ɛne captain wokɔ akɔfrɛ na danseni enti captain onua ha yi sɛbesɛbe tafrakyɛ enipa a yɛyɛ enim sɛ wo captain wonyɛ krɔmfoɔ no yɛwɔ hɔ ɛna obi a wabɔ korɔ no abia kyere no yɛde korɔ no ato so a ɔno na wɔkɔfa no danseni enti mrekudu ka ɔfa na danseɛ wɔ galamsey ho no ɛyɛ wrong in the first place ɛwɔ berɛ a wonim obi a wadi wo ho adanseɛ turododododo ɛsɛ wonyɛ bɔne bia ɔno nso ne yɛ ɔmampani ɔnyɛ security briefing across adɛn na Wontumi amfa na ɔdanseni hwɛ Wontumi nneɛma a wayɛ ama MPP da yɛde Wontumi kɔ court no wonim sɛ ne Wontumi nua baako saa da na ɔkɔ vetting MPP ntumi am postpone ɔmo vetting no one day at least yɛmfa nkɔdi Wontumi akyi koraa adakoro hwɛ ɛbɛka na wɔtwe ama Wontumi akɔm no no ne Justin Kodua General Secretary ɛɛko a wɔkɔ gyina platform so attack General Secretary Bible say prison deɛ ɛbɛba bɛsrɛ wo Bible say yɛmu deɛ ɛyɛ dɛ sɛ wo mpayɛ sɛ yatamfo yɛnto yɛ pono ɛwɔ yɛn yatamfo yɛn nsɛm nkɔdi yatamfo ɔsɔ ɔmo ne ɛmɛdi yɛn ho adanseɛ because yɛakyere Wontumi obi a ɔne ne kɔno Justin Frimpong Kodua ɛna ɛbɛyɛ press conference uhunu sɛ asɛm na ɔka no ɛni ne mu dana ne General Secretary yɛ press conference uhunu afɛnyɛ ɔmo ɛwɔ hɔ uhunu n'anim ayɛ ahwɛ afɛnyɛ anim asɛ n'anim ɔne face bibia ni wa kyerɛ sɛ akoma ne nye judgment ne ntum akoma na judgment na tum but for the camera nti yenye bibi obi ya de free na akoma mu a captain hu sɛndeɛ obi ye bibi ama o na free na akoma mu a hu ɛna obi nso de nano ye bibi ama wa no nso hu enanka Wontumi judgment baako General Secretary say were instructed to one instructed one lawyer for no eso one ko appeal na time dey Wontumi kono team of lawyers na start the one where were they na yede na akoto mu awie no won say wada ne fun yede na kwasiye ne yede obeko won say ekoduru ho no obi ada na ni kɔ ne fie. Meanwhile, you were the real beneficiary of the acts committed by Wontumi. Yes, or you're part of it, but the real perpetrators are there. But Wontumi Momudi,
They say ono nko an ye de abeso ano. Eno na ma captain yefutu sem kese. Ya me fa wafidie so de ama me nuanu ma ndisi fo. Captain ye ba pa wei. Menti ase de enti still nso ani nteye. Unti ase. Menti ase. Bam. Adenti ni yaba power. Na ensuo a na asai andananado danko akufo adu. Ani nteye. Captain yatena nkurase ye dawo. Se asuo etene na ensuo ni ye fia. Suso tuese ya ensuo na nete. Enti se ensuo na ni ante dia na kire se obi da so hono no. President ba ye wasisi ministers. What the security mpanifo asisi ano me kai pa say Minister of Interior eye reshuffling at the district level, district commanders. What was the reason Interior Minister demai? Say mining areas and some commanders are chewo captain o di ade to ho na wo di obi to ano so onhwema watch as watchman na wo kona ade ne da so yira. What is the reason for still keeping the watchman at the gate? Maybe there baby a menti ase ne ha me kasa se Ghana ni if you say ade a ye no ye de agya nchirima no eye omo a ye nwo omo na ye wo ho ni captain ye wo nsuo bi wo ho a na enseye ene nsuo na esey omampani John Dramani Mahama aka ma obi ate ese ono oma kwan ma obi anko forest enkotu efom agudie oma kwan emma obi a entu efom agudie ewo nsuo enti se wo kwahye nsuo bi ho na utu go efom agudie na wo de ofo se wo tumi bi ya betimi abo ho ban afiri ho a me ka kire said ye podia anka nantwie to no saa nso na nka konfo nsem abiribi beba accountability beba saa bra ne ye de wo kwa enkohye dan bi mu mfrɛ sɛ Ghana fo mu nsɔre o ye nsɔre obi ye ni ho be sorry ye nyina ye nam hoi sɛ Samuel Boy forest na Wontumi di mane kae no sɛ me nso makosi fa ɛna me di a ma nya ska te sɛ de Wontumi nyaa ne kora me nya mu fa me nso betimi di ahwɛ babusua na saa opportunity option ne wo ho ma ntusu ne me da so ye me kua na wo fa asabu akwan e de kokotu efom agudie wo nsuo ho a na wo konya asɛm a wo sɛ me memfiri me wuram ho emedi wachi asɛm na America no ya asɛm a me pesa me ka kyerɛ me nuanu ma ndisi fo ba tesebe no be answer for you bu ne be yen kana sɛ simple and the media budget review Nyankopɔn adom Ghana ehye obi a owa botre no wa badaye ensem na captain so be kaya first pa no me kai under Jerry John Rawlings ye be read the budget a ne Ghana ni bia pay attention to the reading of budgets. But as a ya bachiri no na Ghana for na hunu say budget no any relate, so people were not following budget reading. But met me aka say wo ye school ni a opese wo school, wo ye adwuma ni a wo ye adwuma ma obi, wo ye obi a wa bi adwuma a wan kasa wo ye wadwuma, wo ye obi a opese wo bi adwuma na opese wo ye adwuma ma obi no. You need a budget to survive. And it says so we need the budget in the chi, because fiscal policy budget a statement na ye any policies are buying the banner and then driving a growth as a citizens, as whether micro or macro economy na ye managing.
Enti captain, under the budget now you read the 2026 budget, you know. So share budget anymore. You could see clearly say the focus was how Ghana will be self-sufficient. Enti na agree a focal point. Na infrastructure and na energy like road construction and other things. Any energy no. The main purpose na buying no. Ede share a pepi bi papa foundation papa di amo mine. And I'm happy with the track na ye was no. Nemom, I think say we have to do more. Captain. Yes, sir. Meme dear, from 2013, a Juma mede me hunko shame. A mani je ho. A uma mi sika bia enumu na mede beko. Eye poetry. Na ebreno na abreno no aban bia ba aya na focus no ye target poetry. Ba kwan ya ye fa so ye no aya nya ni nyina na boa oman no. Bam. Me pe minister de na o ye no. But captain bibi yira wum. Focus no ejina broilers dodo. Ubisa poultry farmer bia rearing of broilers in Ghana no. And sheda nye profitable. Captain said last year, what he said, if you say a brubu, a muabu, I know almost so many out of war, so kai. I bind the by the Niswadi who said, or per se bianibu, Ghana. But a bianibebua, and says a boo in such a way, say a bear disincentive for always produce with bianino. Medical say, any government policy be out the bebano, with negative and positive. Government policy be you will nipa be affect you negatively, and you will nipa be affect you positively. But say positive no outweigh negative now. Not a good policy. Negative no so outweigh positive now. Not just say a doom for the country. And unti Osha this poultry revitalization project na honorable Erikopoku born ho ban pa na ho model pa but layers no ne ye den because captain so discuss kuwura mu from that akoko ba de beba feel o man aduane adi saa kosi so obeto ubetimi break even a free 22 weeks eko de bia ombedidi enti hone ye baabi a ya na mkrofo mpese omudu omu investment eko enti se government e so asene a yema attention enso enko ho kakra and now share all the hatcheries e wo Ghana obia concentration wo broiler ne so but the amount broiler no enye eye disincentive ni captain meme kano omo aye de ahye omo nsa omo toto oman no omo share the positive aspect. But men so may draw your attention to the negative aspect. Near the aye achichere akambo ma achichere oman. Omo ye broiler no. Broiler no ye for meat. Okay. But the important meat eba Ghana. And the captain free her poultry farm kope akoko live akoko. Any the ya important na ye di abano. Compare the difference. Esopa. Enti Ghana ni ne beye den we hu no say menko captain farm se ho na menkoto akoko emery a two approach health implication and the cost no is it the case say yentimi mane ba form ana ye betimi amana ba form se feeding ene mekobisa broiler starter last week e wo kono broiler starter 430 Ghana cedis, 50 kg. 2019, na me ye broiler kakrano. Na broiler starter, 150 Ghana cedis. Enti kwa ben ye be faso ye be call back. Na ya ma feed ne boye fu. Na feed ne boye fu a makukwa ne be ye fu. Na kwa ye competitive with the ye kan free brochire no. Say ne bone kra anye pe na se ben ho a Ghana ni be hwe ne health no de atomede no
enti kwan ya me pese ye de fa so ne say yem fancy ani so say e kwan ben ne ye fa so a poultry feed no ebo ne beba fom baby ebo ne wo sesi ane de captain se oyen akoko muamani nyi na o de je less than 180 Ghana cedis abeboka bebre ubeboka bebre enti you will be compared to sell it at the cost of 200 Ghana cedis no o profit margin ayeketu abi and until dem crofom per broilers no but o kwakopa akoko muani bi akoko sere ato a captain we 20 cedis to ho say ye betwa bi ama enti ye dan meme de no ye to that's the reason sa enkokon ketenkete project na ye de baaye no na ebi area no because captain say uku akoko no na o koton na ne bo ne ye den ye mpese ye to say obewe wa de enti so ria the policy na ye de baaye na dwempo na ne ta akire say unya sika na afakoto bisa abeyen no ya defeat no enti mesre pa ye hwe ho ni ye quite apart from that finance minister everyday budget no or pointing out something in it who say ye decouple VAT any national health insurance levy na ye kabo mu a ye no separate no yes I increase the threshold of SMEs no say annual revenue no should be more than 700,000 Ghana cedis. And to say in rules are untia VAT. Na a good for a numa afena fair bat to say yen nom diano. But a bit still only issue VAT receipts. Unim say ye can wom say budget nim eseka ye be promotion. Nanka o captain one year ma wakoto no say we VAT receipt na what media ohu ahye promotion nim eno be ma obi a okoto ade o store na insist on VAT receipt eno ne be ma government revenue baby at still I print to movie receipt show mo dem a o motema o ma ban ni nya the needed revenue na reho sem ne say yen Ghana fo na ye say ya no so na ye san pese ye kwan yen ya na ye pese ye pensu panom no yen ya na ye pese ye de anyinam kanea ebre yen ye pese ya yaresa eyeyi but uma Ghana need little opportunity on pese otua tax de ayete sako homarie captain o ware oba na okono anu aduane no misa okohoma wanhwe ye obire be free class be mare ko ebakoma enti se o pese o ye responsible eso nya oba o sori adopa bi obekai bi wura unyi choponi no hu say wa said no yi enti sa de to tuate enti nipa ya form o GRA no e kwan be no mo be fa so a e be ma tax no enkrofo atua ne enya bi de aye impontuduma ye pe wo man ni mu enti media budget review no de media minim say baby economy ne nam no enam yi captain Ghana ni bia odi nokre ebe ka kire o se baby a Ghana wo sisi yi de enka ejina se ya enka ye oni NDC for kasa omso economy ne ekose ya enka ye pe one ordinary Ghanaian say kasa so send this it mi aye ni say ya de a enka se bibi papa ekoso se bibi papa ekoso enti bibi papa ekoso de a de ye bodwuma atare ho no eno na ye make sure say ye be ye ni aye ni yi we obi o mampani John Dramani Mahama enya confidence in you any position asha wonsa bisa ho say e die na me meye a be mo mampani ani so adi hu no abam and captain ye campaign no o mampani shebo bo she na o sheye no ye ma appointment enka me ya mama appointment ka always I will be looking for president bosha o sheye because the president shebo say me ba me madum so ma ni afa energy minister eye wasedi so making sure say na president kan na bam I said it the other day captain say wa anya wa faili as minister na abeye president ne so responsibility so onyu because o mo amana ni so ade hu no emmam
menim say asɛm a mekan ebinom ne me adwen a enti se ye obo ya ma position as this year captain hon asɛm no dodo ne won this is ni bia bra bo wo form ho no captain enkyere buntu abrabo because you see who much is given much is expected. Now abaya waba we at the district assembly common fund no kese pa ba district ho ya afi baako afi etwa mu no de omunya na MPP for DC anya ne for 4 years enti ye the maw na still untimi mfa ma omanfo no eho entomo a captain there is question for you to answer enra na menua ya be mate ha eka ese drip machines no ebi de ye side job captain ya mawo budget obia wodi ehia no na how to think outside the box what me say baby a wo wa kwan dodo na anye but school enye problem wo ho I said this why can't you write to the minister for local government say formula na mo de ba here for me to develop my community no me had need no dodo no ha ne wo enti mon sakra mu ma me na me mfa dodo no enko ebi akwan a enye ho captain media me feel say sa na ebu man you have to think outside the box ebi awo de no eye fi ene wo ho yase fa ebi 15% eye sanitation fa 10% ekosi kg community bi wo ho a kg ne kwa wo kosi a unya asase na wo de asi entinya wo priority why can't you write letter to the local government minister say me hadie sa de we no ye wo ne dodo na emo me challenge no eye baller enti ka me pese me district no o ma me kwan na me de sika ne dodo no eko into baller ebiti wo more than a robot de de bre no enti ontimi yusu on that aspect and on touches karekra hadenti na yeso otra o ma abada ho ne krama account sene ne na adwen bibi wo and se local governance no failure government na faili because mo na mo ne enkrofo no ete ho me do district bia mu na street light ni wa captain na buafu because minister abeka president abeka say street light ya togu ho no ye betimi dia abobo Ghana free ha kosi Burkina Faso president the kind enti eye den me bedu district street light mo ho asem captain enti asem se oye DC na o district no light ni what is a president say street light no wa todo do ogu ha ehe fa ne street light ni wo won fa wani nkire energy ministry ho obi ye DC district ni mu anote na odi na hene na otwe bi okọ na ase asore kwaye so kwaye adan ya opeso okwaye na enkrofo na hu say DC so aba ha de wo kwaye a na chese wo ho kwaye enti me the president de call various district assemblies say every year bia no assembly bi o Ghana how in situ chip compound that is the issue district ne bebre won krum Ghana ha last year too no omo antachi dem we nya wan kwa asase po me say wan antachi sika ne da ho this year so anti DC has no business staying in office planning me ho captain you see me do baby your mouth drip machine I see ho and ka first na the drip machine ni ho no me kro man ponten kwan ka wo necessary obeyi oko high machine dia beyi obi betra ho do high machine di but wo de wo machine te ho dia ka ye fuel how do you tell me say wunya fuel into one packet machine paper coin so coin ko paper so na nipa na munsuom na nipa na matechem na omo boban ne so bo sa nipa na uhu DC bi asa first and or useless
and sese mo so no sir that me say first thing or useless minister bi DC bi o te say bia mama pia we ntu so we tu ani captain o say udru district bia na drip machine si ho na akwan na say a DC ni useless ampara captain we nya semo a ye ka efra ntoma yo Dabio, DC bi ba betena ase. Na sa DC ne ko han machine de begu ebegi kwan so. No enya sika de free hen. Sa time ne sika ye de abra oni nru ni sika na ye de man no. Eno wo ya bra o machine se fasi ho. De o hia enso hye. De o hia ye fuel. Na wutimi hwe me manim ka kire me se wonya fuel ngu machine nim nti machine si ho e de kwan ase ya. We useless time bibia mahu. And such people no constituency executive now mo ye campaign ma party ne baaye ya appointed nipa ba ko pe so on kwatena office no you must not sit down. Hey no captain say ma nyina ye ba afoforo ne de na nyame beye ne wo ho say de adwen ye de ye because obi a ye ma appointment no Sabre wonaya de form. Say no nim how local governance even run and you have no business giving me excuse. Omampeni disika base fakosi chip compound. Na untimen share chip compound nasia. Captain, why are you still there? Your mouse kase fa pra bola. If you have the crow. Why are you still there? It's media baby me feel say any brand wo no e DC for e ho ne any brand wo pa because omampani de ne ho ato omo so be hunu so omampani do nana do danko akufo ado de e bra no oba no hu se ne DC for no oba appointed useless DCs into ono ye na dwen so on fasika kese enko e no mo asɛ no oh now it's captain say yes sir. But we are crossing come on warning. That's say one constituency 1 million no. Sika na ye de aba e wo ho ntimu nwane nko de omo ani. Nature say omo no mu ni gidie wo omo appointees ni mu. And president Mahama so no de wo gidie wo DC fu ni mu. Enti sika odi bebu man no. Mind you, district assembly common fund, the next statutory fund can oforiata cape no. Because onu nim say ye DC for no omo adwen ni nkon kan. It means first you can't come on and may spend it one crime. That's why I ne budget ni it may spend this kind of waha near say project near my or because you himself would DC no why ni any more bit media ye and punto or ye yen in one crime. And on Mampenia bad was sacred ni. And what this ikakesia no airco. Mind you, sa recapay na recapay district assembly common fund no. Sikana na kan ha. Etika central government in the Bayan Puntu Juma. Where they were not confidence in you, this can bro. And to fail it, what fail the entire government? Man, I am homra. The band mama 2 minutes. But they are poor. Yes, yeah. Refresh you on the line. Just be now. Just be now. Oh, what taste? Just be now. Chilling so. Pop on, sip on. Feel the flavor. Just be now. What taste? This advert is FDA approved. Yakwaya Saba. A demonstrate. Yan chebe pun sesia. Ba me ade ba ko a me ne wo ye ade a me mpe entro me se wo tro a me meka
Sada me life te. Wo betumi atena Facebook actual post. Me betem show so ameka. Na idin na bibia e fine. Enti no Alaji me hu se watwa ntro bi ato Facebook. Me ka Alaji wa hu. Enti video na wo ka sa asem no kire yen no. Ye be bo video no mo bi ehu. Me yede na hu se go mo man kasim ni clinic. Alaji Kasim, yede na me hu. No one catch me. And then one catch him so one of our machine go school I know go mama kasim ni go. Me nam kai. Yey, ya ba office na, ya de mattress na bre una na wo kasa na wo mattress ntina wo afi hu. Alaji Kasim, no wo afi hu wo. Na wa na wo kire me baby a ma me na nsu afa na buru nu. Enye wa na aka kire me say, wo yi obi obebo am we develop Gomua West. Men fa ho ma o. Aka cho say hweso di DC ni din na me hweso mbedi me MP. Men pesa, men pepeni o twantro. I don't like that. Men pesa. O ma ye kosa tangent na, wo na wo ho bechew. O pa mark wo bia. E ma ye mfasa akwan no so. Why myself? Me pe wasem pa me bu pa. Laji Kasim Gomua West DC. Wa na aka chem se mu hia nsuo. No dey ayo state DP kura se mu betu bi mo ntimi antu. Wa na aka kire me nya me nko na me wo office wo. So Refia Mamika that day and I was my coordinating director by or your bar or your coco. One I was smile the coffre and by minimum. That day one I was smile the coffre 4 p.m. by him. Let me name 4 p.m. One I did 4 p.m. They may share 4 p.m. and say baby I'm a person me kubiano or name. Why are you lying? Hey, Alaji, why? Me pe wasem pa mi bu pa men dintro. Because said the constituency na say akodru no. Ye ntimi mfantro. Na we kana we tro, na we kana we tro. Baby a cement in fakọ me hwe se moye mema. Baby omu hia iron rust no mfanko me hwe se moye mema. De John Mahama de ba credit account mu use yi. Enso di party ho bre. Men yesa Mr. Pacho body ni die kwaso Alaji Kasim Pacho Mr. Pa wana ka kire me office akonya table tintin bi si ho wo soro fi akonya ho na abetena ho men kosa tangent no me ka se mi kosi Gomua man Kasim 6 unit classroom block and a wow ka kire me wo phone so say Gomua man Kasim de ade omu hia pa ye clinic na wa ya se obetumi asi wo ho muntimi nsi nya wa da ka kire me mwa Hey, na wa banie wa kasansemi. Captain Smart, the king of men name in this agro no. Men name in this agro no. Pacho mi bu pa. Oh you want so be cho sa na na. Ye the drip machine won 7 baba o. Drip na ye boso no. Ajeta. Ye be publish it ye so Gomua West drip machine no. Captain Smart. Mo common fund do ye be more the general ba o. Shows. No be hwem say President Mahama can say last year 2025 or the sika bram wo Gomua West ho say mo fancy clinic mienu musi Aladi musi Unijan musi this year so President Gomua West musi too musi what ya Mr. Mayenko what me fear me filu bruta Aladi tia Mayenko ai what the bar me moje jemia mebo bo video so se munni ma me ka kire
Senior, that's your last comment. Captain, Papa so pa woma so no. Enye na nimu de. Eniyim. Sebe yi amaye nyina nti na ya na ni abre no. Bere me maka ye cha appointment no. Ye se sa abre no enye mebre. Because coach bia na kwan ofa so ye selection. Ebia odim se team na ye kohyia no omunamu oden. Ti empe omo nso utwa obi twa. Ebia wo de no odrebo. Enti yemfa on try on yenya team bi te se Brazil aye do abegina no abeyi nkeche. Yes. Enti yete ho. Na emom o bonu mo ni yedi a yehu. Minim bobo a na nkire so o se penalty a mi hu. Enti se ma appointment na won so ya ma appointment na president so di sika base fa ye mpuntu djuma. Na mpuntu djuma no onye ya captain. Se o kase ensese mi hu a na o kire me se madwen wo fom. Ehon de issue ne beba no enti yesrewom ye ka obi asem anya se ye bia ye kan obi ana se sa bredi e betufo general be ye kakra ye bebubodin every sense mo ni ntini echiche edin sika ne ye ba ya amfa mom ye the district bia de command pepepe enti district a waye su ne de no ye bebo na baso de onyu su ne de no ye bebo ni din na ye the pressure so si o mampani so huhu ya ha enipa sumasi uyi ni free wa ebebo aban na me yaso stay o man no enti ene yawo me so me de yawo enu nti no me chia obi a me first born so de yawo enti yawo da de daboni so de yawo daboni ni enti yawo for your special enti na me chia yawo na ti e so me face apon ya me ya do me chira me san do we shia na ya me ya do ma Bemenida asampeni keji no eye MP na anukrom keji no ye be cut sword me the materials me the cement na ba the iron rods na badada ti nyame ye adoma asampeni ye kwasiada bemenida ye sword cutting mienu yes na fe kwasiada nso ye wo mienu kwasiada ne be ye gumu atakwa clinic no short cutting kwasiada ye be ya cement 300 bucks ne ko iron rods 3 tons no kasi ye be dia grow mayana manye ye be start ye be cut sword no ye be si aha ye wia ne ye kwa sempani 3 p.m. ne yakọ kate sodo no mesi cage ne so ache mo free cathedral no de akwa bi aso ebesi ebesi ama mo free ti obi anka na koma to na me say delegate na mo work constituency no mu mundu 2000 o ye come do obo ma mundu 2000 me say me every month me tua mo ka He is smart. sabe me ye wampia He is the best. wa also be je chinyi ne bra Smart is the king. tuma me na me ye wampia na me show difference e wa asase so say nipa ye boa no na ye moa no the MP ne every month delegate be me tua ka ko se me ja MP ni di mo minister no man tun chia ne ha de